KSU Delhi unit kabadai ka wayna ki seng ki samla pule kla Leit ban ai ka jingkyrshan ki ïakhih Jantar mantar hanong ba Delhi halor ka jinglat tu jang ki jingkali ki exam need UG bat pau ya ka jingdan lang jang ka seng hakup ka ni kapor ba kongsan bha ya kari kinong kit kam jang ka KSU Delhi unit kila ong ba ka jingwan kyrshan ka KSU kadai na kada wan yo ya ka puli puthi ka bha na ka benta jang baro ki samla pule jang kari पेपर लीक नहीं चलेगा पेपर लीक नहीं चलेगा लीक में तो नहीं चलेगा लेट में भी नहीं चलेगा CNT में नहीं चलेगा पुलिस कांस्टेबल हम अपना अधिकार मांगते तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग यहाँ रुकेंगे? क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? जोर से बोलिए, आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो? Nagaliang jongka KSU ngawan hande begini kena banyak Krishan yang kena protest kabaladon berpakaian kena protest mentah jong kini kena samla pulih baladon kumba shibnai teo kum ka seng hi ko wei na nogram jong ka seng kadi banyadai ka pulih puthi ban penkiu ki kena samla kumta ngas ngau kalong ka bakong san bat ka badan kam bangin mi shakmat hakum kini ki jat protest bat bangin Krishan kini kena kenang bakan waya lami ka jingpha ka pule ka puthi na benta ka ri barok away. Students, I would like to say that this situation is really distressing. Education should be a fundamental right of every child, of every citizen of India, and that is not the case right now. And I hope that the government will not turn back on the students and will do something for them. Yeah, thank you. Mengikung KSU mong ya wan lang banyak lokti lang magkung ki ka cockroach Jantar party bat iba so na mangchok mo ibala sa sangan ha pangni ha Delhi kumba la jang shibnai na marjungi ki students ni kuntang ya wan lang ning ya museum itali ki bat ni anglo ka government kan sorkar kan sakap mo ki jing dawa jungi ba katlo ka la kai ki ani ka jing puli jungi mo aba ka pista ka job ya ka jing start mo kani apan. We are here standing in solidarity with the student protesters at Jantar today. In a democracy, it is a fundamental right to protest peacefully. So today we are here not just to disagree, but also to save democracy, because it is our right to speak, to listen and to be heard. We also condemn the Delhi police brutality on the students here in Jantar yesterday.